chibai ule March ni som le pathum ania Russia le Ukraine te Bakhmut in chu a in do na chu aturu chho hle maya thu thar a om ve renga tuntruma hian kan ngai thla ho le dona chuti rual chuan Mizoram lam thu thar poimo em mai hingai thama sate ang April ni khat sang ni som ni pathum atangin healthcare sang ni som ni pathum le sang ni som ni pali policy man ani le dona ration card mile in zia lu tur ni in ration card nei lo te ral tlan te tan po a in zia lu thei dona ni sarkar na thok le sarkar na thokin a chen pui sarkara abil sak thei te in zia lu phal ani lova sarkara MR bil thei lo zong te chuan healthcare ham that na hi an mang tangkai thei thung dona ni MSH CS noya in ziak lu te hian dam doi ina anin enkol na sen so chung ko khatin kum khatatan cheng noi ni thleng an bil thei dona ni MSH CS a policy yar October ni khat sang ni som paku atanga September ni som thum sang ni som ni thasong pahnia in ziak lut chung ko sing ruk sang khat som panga an oma October ni khat sang ni som ni atanga September ni som thum sang ni som ni pakhata thasong pahni chungin chung ko nuai khat sing khat sang thum zasari som ni anin ziak luta October ni khat sang ni som ni pakhata tanga March ni som thum pakhat sang ni som ni pahni tharuk chungin chung ko sing riat sang sari zaruk som kwa panga in ziak lut an oma kumkal mek sang ni som ni pahni le sang ni som ni pathum atanga in ziak lut zat chu chung ko sing thum sang kwa zanga panga a tlatiamin kum hasa aya atlem na za somli panga point bial pali atlingani heti lai hian Mizoram sarkar chuan changtlung zoka healthcare kalpuina turin Asian Development Bank ADB atangin cheng vaibel che sang khat pariat apuk dona ni kum jun thla khan loan puk na tur chu Ministry of Finance in apom pui to ani ADB loan puk tur chung chang hi MNF party chuan soifia na thu chua an lo siam to a chuta an tar lan dan chuan loan puk tur cheng vaibel che zariat pathum le point pasari paruk chu external aided project EAP noya kalturania EAP guideline sangin central sarkarin za a somkwa cheng vaibel che zasari somni pathum le point pathum paria tatangin arul dona loan puk tu Mizoram sarkarin za a som cheng vaibel che somriat le point pathum paria tatangin arul thungang in zialu naman bithli azat hi ration card milin nania AAY card eng neitan cheng zati ania PHH card pol le hring neitan cheng sang khat ni in non NFSA card var neitan cheng sang ni ania ration card nei lo le ral tlan te tan cheng sang ni ani bokani heti lai hian sarkar hian healthcare bill hi alaban nem le a health minister Dr. Arlal Thangliana chuan tun budget session liam ta khan a soidanin January ninga sang ni som ni pathum thlenga Mizoram sarkarin healthcare bill abat to zat chu cheng vaibel che som ruk panga nuai som kwa singriat sangli zakwa somriat pahni atling ani assembly budget session nei zo ta ka puzodin tluang ale pulal chuan thanga te zo na achan danin health minister chuan January ninga sang ni som ni pathum thlenga Mizoram state healthcare scheme noya healthcare bill thelu atangin mi sing ni sang thum zali somruk pahni bill la thailo an oma bill ba te chu sarkar atanga poisa don angzelin bill pek chu athin ni in bill ba pek tlak thei hun tur chu soi thei alani ri lo ti in achang ani China president Xi Jinping chuan atram thumna atana thlantlin ani le nuwa anram sipai te ma a avoi khatnan thuwa soya China in nga na lungphum chu Chinese sipai te hi thir bangro pui taka chantirani ati People Liberation Army te hi China in nga na anni angin steel bang anga sakhat China National Sovereignty Security Development Interest atan in poi mo bera
security hi ram in nga na lung phum poimo tak ram mason tir tu ram hlotlin na le hausak na ani ti in a soya Great Hall National People Congress NCP member zathum ten kut an beng ring hle Xi Jinping thu soya hian Taiwan reunification national unification le reunifying te soilangin China hian science le technology lama mani in rin tok na le chak na sa jok nei tumin ma ala turani a industry lama in thak dang lam na ati pung turani ram in pum khat na tur hi nget takin kan nor turani atia athu soikal manga tang hian Taiwan chu aro rel na rama tir ngei atum hleti alang theya Taiwan hi China hian alarun ve nge in arin le ani International Criminal Court ICC chuan Ukraine buaina chuak zinga in nam noi Russian te chu hun rei lo te chungin man tura thupek adil be sayani ti in he thil chungchang hetu chuan Reuters news agency a ril ICC prosecutor chuan pre-trial judge nena Ukraine atanga Russia ramanau pangruk bole civil infrastructure be chungchanga Russia mi engemozat laka waranti chua phalsak turin angen be sayani ti in aming talan lo nena tanga thudonani thuwa soyani The New York Times point ICC waran thei chungchang hi atar lang boka court hian tu tenge thu buai siam sakatum ti ero achiang lo hei hi Russia in Ukraine arun nuwa buaina chua tana tanga international charge siam masak ber turani thuwa soi bokani Wall Street Journal chuan China ram hruai tu Xi Jinping chuan Russia in Ukraine aron be nuwa avoi khatnan Zelensky nena in biak na nei atum ni in atar lang in biak rot na hachiang tu te chuan kar le lama Xi Jinping an Moscow atlo nuwa Putin a muwa Beijing in buaina siam that atum na alantir nuwa in biak na hi athleng mai thei ti in asoyani Ukraine Ground Forces Commander Alexander Syrskyi chuan Bakhmut ven himna kalpui mek chu counter offensive ruam mansa hun leinan angayani ati Ukraine National Police te chuan Russia hian Donetsk biala civil mi telaka be puithak na voisom li le pariat te mewanei ti ansoya khopui som panga abeya chungjianga chuan Bakhmut Konstantinivka le Avdiivka te po atelani Washington Institute for the Study of War chuan Russia in Bakhmuta ma alak na chu ading reng ni in alanga Wagner Group sipai ta chuan an be chunjom zel lain mason na an nei lo ni in alang Russian lawmaker senior chuan sipaya tan nge tur kumchu tuna kumsom pariata tanga somni pasari inkara tanga kumsom ni le pakhata tanga kumsom thum inkara thak theina tur bila siam General Louis State Duma Defense Committee Chairman le Rorel Lai United Russian Bloc IO2 Andriy Kartapolov chuan he bil hi aron phor ani transition kumni sangni somni pali le sangni somni panga a oma wangin conscription kumchu atlang puin kumkuani lovin kumsomemo som pakhatemo ani dona he bil hian mipa compulsory service noya omzat ati pung dona ni Russia hian sipai achan hem to ti kan soifowa tuna sipaya lo thei lova antran angai hun chung an pot sei le po hian sipai anin dai lo ti hi anem ngat chiang vio ome Putin a hian December thla khan Defense Ministry in kumzat titlem tura rotna asiam te chu athopani Minister Sergei Shoigu chuan servicing combat personnel maktaduai khatle point pakhat panga atangin maktaduai khatle point nga a ti pun atung bokani British Defense Ministry na tarlan danin Wagner Group nei tu Evgeny Prigozhin hian Russian mod ruai tu tenen anin kar boruak athat lawa wangin Russia rama misual zel tang te asipayata na laklu theina allo arin ommati Prigozhin hian sipaya laklu atum na chu
Russia mi pui zalen na lam hoin a herrem arin om hle kumsang ni som ni pathum March thatira tangkhan Wagner hian Russia rampuma mun som level sport center outreach team adina ni ti in intelligence update chona ta langbok ministry chuan Max wa Wagner recruiter te chu skula application of a young warrior ti zo na chan na sem an ni thuwa soi he khap na hi a om renga ni chuan Prigozhin hian Ukraine Wagner na tho na scale emo intensity emo ti tlem angai mai thei ti in update a hian an ta langbok ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Bakhmut in dona a ni engemaw zat kalta chung khan Russia sipai ta chuan mi sangkhat le za chuangin an thi pha to a mitam takin hliam na tak an tuar ti asoi Russia chuan darkar som ni le palikal ta chung khan Ukraine service member zan hi som ni chuang an that to ti an soibok BBC chuan atulam ve ma thu soi hi afin fia theilo thungani analyst ta chuan Bakhmut hian strategic value anei tlem hle ni in an soya ma se Russia commander te tan chuan Kremlin a thulom om engpo an thlen thei na tura bei pui thak na mun poimo tak anita ni in an soi khopui hilak ani chuan Russia hian Donetsk bial pumpui thunun atum na chu an hnai deuh dona nikum September thla a Russia rampona referendum nei ani nuwa Ukraine marle khothlang lambial palizinga pakhat Russia rampona mipuiten an soi sel na sahle Ukrainian commander te chuan khopui ven himna ta na sungtam takseng to te chuan an strategy hian Russia sipai te in zom khom le in thale lama Moscow in beipui athak le to lo na na ven an tum thuan soi Russia le Ukraine tan Bakhmut thi apoimo chan kar khat potling lova March ni rukatanga tran khan Bakhmut sector a chau mel ma sipai sangkhat le za chuang kan that theya hei hi Russia in a hlo to anei let le theilo ani hei hi Bakhmut bula ani ti in Zelensky chuan zan tina video address a asoya Russia sipai sangkhat zanga velin hiam na takan tuar ti soin mathar anlak bel theilo tur thuwa soibok Russia Defense Ministry chuan Russia sipai ta chuan Ukrainian servicemen zan hi som ni chuangan that ti an soi thung Ukraine Ground Forces Commander Colonel General Alexander Syrskyi chuan Russian mercenary Wagner Group chuan asipai ta chu kong rang atangin an bei ni in asoya hei hi defense te paltanga khopui chunga Central District te pantura malak tumna ani paramilitary organization hi Russia in Bakhmut abe na sipai anman bulpui beran niya an hruai tu Evgeny Prigozhin chuan Bakhmut anlak mai thei tak lawa wang hian aming than na le amimal sipai te ming than na chu ati cheta ani khopui lai hol anhai po le indona azwal zel bok ti in telegrama voice recording ati chua asoi Bakhmut latura ruah man nuwa kan reboot tanang reason sang atangin mithar kan la lut tanang ati tin zirtop ni khan Institute for the Study of War US think tank chuan Moscow chuan mason na nei lovin ading reng ti a report bok Wagner Group fighter te hi khopuya an beina sahle in alanga chuwang chuan mason na lian tham nei an har sat hle ani ati in beina athlen ma hian Bakhmuta hian mi sing sari velanoma ma se mi tlem te chawanom to a he khopui hi man lain chile gypsum lai chuana mun le wainari lian tak omna ani awangin aming thangin riat a hlo hle ani khopui chunga la om chun zom zel te chu an nun na ata na din mun la om taka anom theya thole ani khan Bakhmuta mi pali in liam antuar ni in Donetsk Regional Governor Pavlo Kirilenko chuana soi Russia ang bokin Ukraine tan po Bakhmut hi politics lama poimo na nei ania President Zelensky chuan he khopui hi Russia sipai te an do dal na le an lo tukzal na chinchia na ata na siamani December thla
Washington atlo khan kan moral kulpui ti ina soya US Congress nena Bakhmut flag ape bokani khothlang lam official ta chuan tun thlengin Bakhmut le a che vela Russia sipai sing ni atanga sing thum vel thi le hliam anom to ni nan chut Donetsk bial pumpuya thole ni khan mi pasari an hliam ni in Kirilen ko chuan a soi Luhansk Marlam Regional Governor Sharhi Haidai chuan mel ma te chuan frontline na satakin bom manga beina antipung ti asoya beipui thak na po apung chhozelani ati Haidai chuan Russia sipai ta point he muna hian manrua le sipai tamjok anron hruai chun zom zel ti asoi bok Ukraine mar chak mundang Zaporizhia a po sipai te beina voisom li le pasari athleng ni in Regional Administration chuan atalang Donbas bial muntam takpo bom manga be ani thu report a omna sa lebok Ukraine marlam khopui FDF ka chu Russia sipai ta chuan an kap na sa hleni in Ukraine official ta chuan an soya Moscow chuan Donbas bial frontline ven himna na satak laka be pui thak na zaw jok nei atum mani Bakhmut khopui ta na indona hi Russia in Hebiala ram hum him atum na mun pui berani lain Avdivka hi Moscow in khochak lama mel za somruka thui Christian ang maya siang frontline na abe na sat na mun enge mozak jinga mi ani ti Ukraine official ta chuan an soi kar tam tak chung chu Russia hian Ukraine mar chak lam le nuai lam indona a sipai sang tam taka chan to a Ukraine sipai le mi pui ta chu an kul thatak ang maya an om munatang hian no chua tumina beyani indona rap thak ber chu Bakhmut le a che vela ania Ukraine sipai general staff chuan ni tin Russia sipai ten an defensive line paltlang an tum thu voiza chuang an report thina ti helaya indona hi kongpui poimo le supply line den ain zom ang bokin tunak khopui le kho cheto te thunun nana poimo a in zom tlatani Avdivka a indona rei tak omto hian Russia sipai tatan khochak lama mundang lak bel a harsat zia atilanga sipai pani te hian inven na mun poimo tak an siama Ukraine point an din munan ti chak lebok Russia sipai ta chuan thole ni khan khopui chunga school chuasan to chu sipai pani inan kapa tual chung mei che pakhat athini in Ukraine President Office ho tu Andriy Yermak kan social messaging app Telegrama aposa atalang building chong thum lungke chia ang maya an chantir to thalak patni aposani Russia sipai ta chuan he khopuya hian artillery round dang pathum an ka bok ni in Regional Ukraine Military Administration ho tu Pavlo Kirilenko chuan Telegrama aziak report te hi independent confirmation a omlo thung he khopuya hian indo ma khan mihring singthum le sang khat vel an oma ma se achunga cheng zong deuh tho chu an tlan cheto ani Kirilenko chuan Russia hian abul maya khodang te po akap ni ina soibok Kirilenko chuan Russia beina hian cluster munition an pangtel ti soin right group te chuan civil mi te chu azad ve aya tam ati chethei ni in an soi mase hi independent takina fin fia thei lowani Ukraine General Staff chuan ni tin report an ti chua an sipai ta chuan khopui chung ba ka abul maya chen na mun panga vel an beina chu an dolet ti an soya heng beina te hian chiat na na satak athen ni in official dang te chuan an soi ve bok Russia chuan kar kalta chung khan khopui bula khote deuh le khopui pan na kong chuna satakin anuaya ni ti in Avdivka sipai administration ho tu Vitali Barabas chuan kar top khan Ukraine television a asoi heng khuate hi ti bawani ti in Barabas chuan asoya Russia sipai ta chuan Avdivka chu ti chiat vek tuminan beini inalanga sipai omtele ral thuam thon chuate ti buayan tummatia he khopuya hian mitam tak kan tlangwal te an om ngei an rina wang ani mai thei Russia fighter te chuan
industrial plan lian takatanga khopui chunga kalna kong pui chu an bei ti a soibok tun hnai kar enge mosa chunga social media a Avdiivka a video le thalak post a chuan khopui pakhat chu bom hmanga ti chiat ani ti alanga kum khat kalta atanga Russia in Ukraine beipui athak na atanga indona na satak athlenna bial ania indona na satak athlen atanga mundang har satna tok to dang tenen po te funga man ani ati pakhata chuan industrial building thim taka kang mei achuaka kongpui chetaka chuan lungpui lian taka dinga in tam takle apartment block tam taka chuan kongkhar te bom puakin aron vor chuakani thingkung po adum vek ni inalang material chiate hi chu independent takin confirm ani lo Russia thlop tu in lak ran du tu te chuan kumsang ni som pali khan thla enge mozat chung chu Avdiivka hi an lua chuti lai chuan Moscow chuan dan lovin Crimea chu ala a Donbas ram siam tu province pani Donetsk le Luhansk Republic in tender adinani Ukraine sipai ta chuan hemikum July thla khan Avdiivka atangin in lak ran du tu te hi an hnot chuakani kar top khan Washington research group the Institute for the Study of War chuan Russia chuan an sipai ten Avdiivka marle chimlama chen na mun Severny le Kamianka an la ti an soya Ukraine sipai ta chuan he thu hi nialin independent confirmation ero a omlo ani